Hey, kamma in huang hianin Oppo Reno 13 5G le Oppo Reno 13 Pro 5G te chu voi na hianin an release dawn ani ti chuanin chumium je chu naktu atang vel chuanin do sang sanga le the na ongtonga hemi phone hi a tha khop mai a kan han soi zawnga a tha je chu e tuna phone chang kang tak tak specifications ang chi kha chu anei ve ve kani ma se adang lam big na kha kan ron soi dawn ani adang lam big na kan soi mai nan unboxing phot angamo ti khanin lo man mo lo ula nama ni po kha no clear chap ula ka unboxing lai hi mo ti hian tu na hianin a 13 Pro zo a 13 Pro zo hi nan unboxing le ka ni cha khop mai ta hian a case ti om nga na ni chuanin hei hi a Oppo chu ni ta a phone a chu han khoi re reng po hianin a build quality hi a thang ha ti kha hriat em mai a hei a rit nat mai ni ama hi mo anung po hianin nula ti hian a camera te po hi a tha khop mai a chuan phone dam ang thawa tha kha ani ta ti mai ang tu nai phone chang kang tak tak ang thaw tha khan ta ma se dang lam big na special lu tu kha nei ta ni chu enge kan ti chuanin thla kan lak hian mi te kha an lo che thei ta ni kami khan thla la tap ula chuanin a live feature mang khanin a phelo tur lai le in lan that na lai te kha in thang vek thei don ani chu ai special le chu ti hian camera in han lu da mo chuan in han swipe pheyanga more a hian underwater in blue don ani underwater a hian in om se chu in picnic na ate swimming pool in chen na ate le luya in kal na ate le bike in rai na ate po ni thawang tui kho than hoi te po in lo in bol the kha te po khanin hemi phone hi atang kai don em mai ni a chan chu underwater feature ane ya hei hian in tui chunga minute som thum lai video hi alak thei don ani福建路梦，爱不来相信对呢。 in tui chunga chuanin a screen te hi khoi te kha lo bui thak thei a chu wang chuanin hetai hian a si lai hian me na tur a awma ta chuanin kan han metanga thla alak thei dona hey take photo ti te record video thalak pa ngai video record le turn screen off ti hi mo minute som ni chuang te tui hnuai khanin thain lo la ta chuan turn screen off hi in han metanga 3 turn screen off kan metanga 3 2 1 khata khanin helai kwa ang hoa tui lu zong zong kha a drain chuak le nek don ani waterproof khop mai ti chuanin enge kha a waterproof grade kha IP69 tro phone da de chon IP65 te pon mang ma se hi chu IP69 a sang ber a mang ani kha adang lam big na em ani ta chuan hi artificial intelligence le na kai ko pani ta thalak te po ama hianin a blur lai han ti blur lo te tin a glare a phe ang chi han ti re zong zong khang kha artificial intelligence heta inbuilt mang hian a ti vek thei don ani a thakop mai tin 13 Pro le 13 a hian 12GB RAM ve ven phanga tro ma se 256GB internal storage le 512GB internal storage kha ta kha du than tur kha om ve le don ani a storage po a tha du to kin lak thei don ani kha ani a tha khop mai ke pe kan unboxing le lo long yo hei chu 13 to pania hei 13 Pro ania 13 hi ka han unboxing le anga hei po hi a tha khop mai ati hian a build quality hi mo ka be sei phak bak ani dikta ka soi chon ke ma po a tha rem khop mai hei a finishing po hi a stylish a rit nat mai hei po hi mo tu a henin a camera hi kan test don ani hei 1x ania 2x 3.5 7 kila em puan phoki kan enang tu da man zoom ze la 30x ani chauta 40x 50x hell 104x zoom ze lang 120x chiang thave zoom te chu le a thale me hi 1x ati khan le le a thapa pa hle me chuan he te soi phei khan helai hi underwater khan ita underwater kan lu ta ti khan chole du chuanin a power hi ta kan metanga 3 2 1 9 ta
tui kha in drain ani ama le main a tharo khop mai chuanin ama hrim hrim hi a pro te po mani hi khai phone kan ti chiat na tam ber chu kan thau an thau motor te pon lo chil zui thina ni kha tianga khan ka tong sual ngai lo ka ti to kha kha tianga khan in a screen te kha lo ti ke thina ma se hi chuanin gorilla glass amanga a shock proof hi a tha a tin gorilla glass mang ro wa po hianin hemi oppo reno 13 pro le 13 shrim hi a price range po atlom po la ni quality thasi tlom si mizo te mil tak mai kha phone ti he mi ron chop chua sak ti na ni chu a tha khop phone model thar a battery hi 5800 sanga zariat mAh ani a battery po acha tin a charging watt hi 80 watt ania cho ai chunga in charge pon lo in charge zo man lo in charge full man vek don ti na ni chu hi adang dai khop mai a thare khop mai tin he phone that le na chu heta camera hian in 4K a support ani camera hnung lampang le a hma lampang a front le a rear hian in 4K a support a 60 fps 60 frames per second YouTube a live stream te le vlogger te so itong khan in adventure shim lampang tan po hian in a thadon khop mai he thil hi chu Oppo Reno 13 5G le Oppo Reno 13 Pro 5G te hi EMI mang te pon lak thei vek ani chu wang chuanin he phone thar model thalutuk thabok si man tlom box si hi lo le ve ngei ro